Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero laha ka nkandziyiso lowu hi lavaka ya vulavula hi loko Hlavu the Gupta a bifa xiyimbeleri Mr Post na vafana va vona. Hi fike hi vona Hlavu the Gupta a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga vekela xithombe kumbe xinepe xa yena a lo pfapfa estudio xa Dr Joe Shirimani. U helekete xithombe lexi hi ku tsala leswaku vafana lava hi December va ta hlangana na timbila ti kha ti rhurha, ivi a vekela xikoweto xa voko. Xikoweto lexiya xa voko mi ta swi vona leswaku xi kombisa ku nyadza kumbe ku vonela ebodhleleni. Ha swi tiva leswaku xikoweto lexi xi rhandziwa hi nqambi ya ka Gaza xa Makhombo. Se mi ta swi vona leswaku u le ku nyadzeni kumbe ku vonela ebodhleleni ntlawa wa Mr Post. Se loko a ku vafana lava xana Mr Post na vona va patsiwa kwalaya ke? Hi ku ya hi mina ni vona nga ku na Mr Post na vona va wela kwalaya tanihiloko karhi ku tirhiwa album ya vona. Se loko a ku vafana lava va ta kuma timbila ti kha ti rhurha na Mr Post na vona va patsiwa kwalaya. Se hi ku twisisa ka mina loko a ku va ta kuma timbila ti karhi ti rhurha leswi swi vula leswaku tanihiloko na Dr Joe Shirimani va nga ta va ya humesa album hi N'wendzamhala ku ri ku na Mr Post na vona va ya humesa album hi N'wendzamhala, laha Hlavu the Gupta a nga ku hoxeni ka xandla kumbe a nga hoxa xandla eka ku tirhiwa ka album ya Dr Joe Shirimani. Se lawa Hlavu the Gupta u ringeta ku kombisa leswaku vafana lava a va nge lunghi hi mhaka ku leswi va nga ta hlangana na swona hi N'wendzamhala kumbe xana hi December a hi swona leswi va nga langutela ku va hlangana na swona kumbe va nga tolovela ku va hlangana na swona. Swi ta va tikela ngopfu nyan'waka. Hi yo mhaka a kombisa leswaku vafana lava ta kuma timbila ti karhi ti rhurha. Leswi vulaka leswaku a va rivali hi ku teka ntlangu hi N'wendzamhala hi mhaka ku leswi va nga ta hlangana na swona swi ta chavisa, na ku va a kombisa leswaku a ka ha tlheleleki endzhaku ku yiwa emahlweni. Se ntlawa wa Mr Post a wu rivali hi ku va u teka ntlangu. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.